Ni igongona rirehire hamwe family arata na atongoria matiganite kuma Pokot ya Ithũĩro aria mekinyirie kiharo-ini giki kia makutano tauni-ini ya Kapenguria niguo kuririkana andu 25 gatagati ka andu 50 aria makuire kumana na matuika ciumia 2 thiru. Igongona riri ritafanirio o mihango igithiana mbere ya gucaria andu amwe na kugeria gutambura mĩĩrĩ imwe iria iri moshari. Wakati tuko hapa leo tukifanya maombi kwa ajili ya hawa, pia tunataka kuhimiza serikali kuu, wanajeshi wetu waweze kuja kutusaidia ili wale watu ambao hawajapatikana kufikia sasa tuweze kuwapata kwa usaidizi wa serikali kuu. William Kaperu wa ukuru wa miaka 40 no mwe waria marashaka thutha wa ciana ciake mugwanja gukwira mutino-ini uyu na gukinyiria ihinda-ini riri ndari arona mĩĩrĩ ya ciana cia Kenya. Mimi nilizaa watoto 8 lakini mmoja ikasurvive ikanipatia mmoja, lakini yangu yote ni 7 ndio ilienda na maji. Laba ikapatikana 3 ingine ine sioni maliko. Serikali kuu na serikali ya county tutaendelea kushirikiana na all our partners ili tuendelee kuwasaidia, sababu baada ya leo lazima maisha yaendelee. Kuringana na minista wa thirikari cia matura Eugene Wamando, thirikari ni ihaririirie na ni gutigirira ni ateithia andu othe aria mahutirio ni mutino ucio uria wacungiriire ikuũ cia andu 50 na gutigangia aingi matari na wikaro. Ngiribotera Inooro TV, Jetoa Kate Muthoni.